Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo raditi imitaciju drugih youtubera. Znači, prvo, ne shvatite ništa ovdje uvredljivo, samo izazvanje. Tako da, hajde da počnemo. Još da vam napomenem, svi youtuberi koje budem imitirao, bit će link od njihovih kanala u deskripciji, tako da, hajde da počnemo. Prvi youtuber koga ću imitirati, a to je Mudja. Tako da, hajde da počnemo. Pozdrav ljudi, Mudja ovdje. I ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati FIFA 16 sa čaletom. Naravno, kao što vidite, tu je dres Zlatana Ibrahimovića. Sljedeći je Nixa Zizu, pa hajde da počnemo. Miloš Radičić pita, pokaži mišiće u klipu. Okej. I gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo u SerbianGamesBL. Danas ćemo igrati Hunger Games. Tu je sa nama Đole Fulltv. Javi se Đole. Jaspe. Da. Sljedeći je Đole Fulltv sa kanala Fulltv. I da ste bre ljudi? Evo nas ponovno u Minecraft Pocket Edition. Danas igramo Hunger Games. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove imitacije youtubera. Ako vam se video, to bi bilo to. Ostavite like, share i subscribe. Ćao.